Odločili smo se, da naredimo en jesenski stresni test. Ta ni tak vladni, ampak je naš čist posebni. Preverili bomo, ali lahko tale jesenski veter, ki nam malo kravžlja živce pa lase, potegne človeka s kajtom na rolki. Ali je to možno? Evo, rolka, evo kajt, Diana. Diana! Jaz sem, a probamo? Dajmo. No, dajmo. Aj kaj vetra? Ta veter, ne vem, če je ravno primeren za takele neumnosti. Ne kravžlja, reč lase. Samo ena fora pri kajtenju je pa ful dobra. Vam jo moram pokazati, da se je naučil. Evo, takle se pelješ, gremo! Ritem mladosti.